Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Angel. Oke teman-teman, seperti biasa Mama Angel tuh mau makan lagi. Dan menu kali ini tuh ada ayam geprek, ada sambal terasi, terus ada ikan asin peda, lalapannya ada jengkol muda seperti biasa, ada selada bokor, ada pete, terus ada kacang panjang. Sebelum makan Mama Angel berdoa dulu. Amin. Amin. Dari jengkol muda dulu. Bismillah. Hmm. 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 Hmm.
duriannya. Durinya ya. Pedas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Mama Angel udah kenyang banget teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, komen channel Mama Angel ya. Wassalamualaikum.